Hello, welcome to my another vlog. Ini kaya tum lang beri kat hoy dami your family pen. Ni kat tum pen tipi tum pen. Laga ni bong lo. Pai lot kayo ni bong lo. Laga ni kat leng si lo. Ade. El tum lang mom lo da ini long ni pen. Alu bom lo. Laga. Sing buruk lang sorling alu bom lo. Sim hodak le rok samit. Kaprek tim samit ni nampak lang kon bom ni. Adak le rok letak. Nang long thầy long po. Singa so nang long lang beri kat hoy. Ha, ne tum bihek bega ko ke do dam dim. Adak sedang bop ini ke. Ke lang beri kat hoy. Atwa lo pupen je lang beri kat sor ke bang lo. Ne tum da lang beri kat hoy sor lo. Tum da dak se che dam po. Tempo pen se dam lo, guys. Tha. Ai long chor so lo guys. La sa lang geng sam pik jun mi wik. La sa lang ke. La ke la ke kona lo la ke tukirong area lada ke aprang laikot po area lo tame non ke geli tum card bitum si dolab lo age long chorso pa long choro la salang ke in sam pik in dining samu apen penana tum ke la salang ke chori la pusondo apen kisu tum tame chori la salang nonte mi pusi ban chithana prang penta pusi in sam pik junda jun mi pik asal langkang bobe athan sido inglong karu thulok yo ek number thedong rampaling arling batak ko ingtang pik tempo da komali yo wow wow rampaling karu lo guys tum yo aduh thala ba arling pik. Wow, rampaling lo deh, dono tum lagi arling, ding, naik do lah no, tum lang beda nggak toy penan ke, arling ke. Ding lo ya kon dia. Oh, ding lo lagi ya. Rampaling. Tempo hin no dak lo guys, tempo bonai acaka, pamchar lah. Gue kang yang lepo tumarong man lepo way to kangjang village manta wrong side dela lang bergat hoy rong pirong hangarong rong pirong. Halo, min location nang lelon dah lo, ayo, ada apa nih bang? Halo, min location lo, nak kayak gang Berahem lo. Ormu ke, kawan, ormu nanggeron, orang parkong, gang Berahem lo dah. Ormu ঠিক pilok lo keron ponom somar tomhan ngala somar tenge rj mi pik kla aprani talaso no bihe kanggo gen tumda taksi kithi tum lo ormu ke join lok lo lai smart malo kiju ya hormo darong pharkong lo lai min no ke son no daga agang Berahem lo rong pihem dak tum hormu angkeron seva non school pomanda do off wow, làm mấy sân nữa, làm mấy nữa.